Motori, pumpe i slični uređaji koji su opterećeni visokim vibracijama zahtevaju posebna sredstva za zaptivanje. Za zaptivanje takvih uređaja preporučujemo naše zaptivno sredstvo DP300, specijalnu zaptivnu masu namijenjenu za zaptivanje uređaja koji su opterećeni visokim vibracijama. Pre nego što nanesemo zaptivno sredstvo, obaveznu površinu dobro očistimo i odmastimo našim univerzalnim odmašćivačem. DP300 se uvek koristi u kombinaciji sa krutim dihtungom. Na pumpu stavimo kruti dihtung i preko krutog dihtunga nanesemo u tankom sloju zaptivno sredstvo. Zaptivno sredstvo nanesemo i na samo kućište motora koje želimo da zaptivamo i potom spajamo pumpu vicima, vike pritežemo na zadati moment pritezanja. Zaptivno sredstvo DP300 je trajno elastično, otporno je na sve vrste industrijskih fluida, na benzin, dizel gorivo, kerozin, vodu, antifriz, ulje. Temperaturska otpornost je od -50 do +300 stepeni.